ki pai nila jiet ya ki businessman. Ki businessman ki penggelap bisnes ya politics. Ki businessman ki kualong politician nama bikin penkrau ya bisnes joki. Kidon ki businessman ki kualong politician, kidon ki politician dalong politician ki kualong businessman. Naga kam business kirung saka politics kirung saka kam business. Kini atli kirung kiami bhai. Takadaw hang ni po so yung manta. Yin rat ting khong ya kinong khai jo ka dai riu. Dai bai ba. Yin kin pai pai ki de. Naga kadaw ko boy tong de party kadai ke cingkerman ya kari baga ja riu. Ko sampai ki ba. Nongrang hagane ka centi ke pamanta. Pa ngidon kam panyo e ka jinjob ka bodon buram. Ngidon kam ya ka solid mandate. Gilan kam pantau ya ka dorbar hapo ya ka sarkar hapo ka dorbar district council na gin yo thau dorbar ino thau sarkar mangi kamut kini kicing posle kicing angro jungi kimang trikam jungi ngin namla ban penurla na kata ngater pa di nang ni na po nong spong soha ya ay kicing kersan ka para pa na kibe konsensi ngila yo kicing kersan nang ni ngathabi ka jam lai ngiapet ya ka analisis ka banabar pe kata kala maksing pe kata kala makot dekane kala makot kiong kakot si kakot ngai ladi hadu mentang ngampat yoi kata kakot kamu pila yo puli kata kakot suong kot si kot hane kane kakot haga pepe kajak kadu jungi dei kane kakot haga bakado kane kakot ban poi sapan kana kane kakot kane tu ya pi kan ban poi ni sapan kana nama kata-kata aku di para ringal yoi walagin pariyo puli kene kakot andai naga cinta kam joki la pau sana de kene ka kesing lu kasawa si sawa sane de ka kesing kita puncak kir kom tem kesing kiong tem pemakhasan kan terus kir kom tem kesing khasan ja kan puncak kita kir kom tem kesing ngada ngam tanang tem kesing tambah kawai ni kir kom tem kesing kadai kar kom tem kiong ka kesing phalan kata kesing sono na ta kapadi osno ko ta kesing sono ko bolong bomno ngam juri phalan ni ki kiong na suwa bani aibam asnam ai habiatem na kata kesing nga suam tang kan ko wei la jaba ka sawa ka kesing hang ni apo soyong ngin suya bisar bhayo ka de kesing pan yang i ka wei kesing ngin habia husiar pai ba haga tuni i jonga ka de kesing kapala yatir burudung sidung dawan semadan ne i kisai de kesing kasi ndala poi assembly da tem de kesing ngasau kam sawa kesing kasawa da tabla namar balai ngasau bagia kaki katun kajongka kia uki jongka ya penhapsur ba kata tabla ka bana deli dai ta na kata kita na kan dia kenapa kata ko ke parari balai nginang yabit bagin ya sobi sashi sempat na kata mo ni gapor pagin ya klite ni laga jongkari le maka sensa ka karar ka jongi ikot iwe repi de kecikban ba namar kata piwan kan niru bi ke parti bi ke ri baga jafriu kane ai public pang ite kong buon pa ai gulung barka ba gulung suba sakti bi dai kong barka ba gulung berkawan sene ke jelang balai ha parti betul nama kacing wara i gulung sene ke jelang ibadan ko ibadan suba kal aitan kowe ke kubur ini bagane ke election MDC kamda dai tang na kabenta jong ngapat jong pi ka kamdai na kabenta i gulung i ba kopi tai i ba parti tai hato kada yani pengine bendi ka ya kalau jintai kon lalo naro ngimde ban ya bendi ngimde ban long kinong dibut na juong ya kene hageran san platform ya la election ke ini baka dibut kala khamstiu kala khamsir kai ya ka demet dan dia teng election apa pidi ka bot pidi kalau ngadiang pidi ya ka kur kajat pidi ya kalau yang long sem pidi ya ka pateng do kikur kitir jopi pidi ka pateng kikun ki bambar karok na pendilam kata kador jong kajing dibut kajing hiardor jong ini ki parti mensengi na i ki parti dami ki kala ki partu dami ekor pongyeng harus surok hadian kali kadang kapor nang jam ko ki pada apa saya langsung watlong kinong dibut ngayon so kami kasur na sayong nansuwa ngayon so kasur ka beriong ya utra ni jaro e ka pisang ni tro unong soyong mentau la wala na ko ki idiom ko bong
ya kapisah ngin ya tro ya kabut tapi dunia ngayon ko yung menjah kayo deh kalau kata-kata pihak yang nangi gini hagane ka perpei jin pensoy ki bakum gini dia penyelong ki beri basian tinggi ngikai di bamdai ban sim ka bamdai mo ya ka skim ngane ka tay bagi ora ka bamdai gini dari ya ka bamdai kalau mau kata gitu biar penya kalau we geja beri jungi dak ka bagi di ki bo jungi kani kalau ka papa ka papa kalau mau kata ki para ri de jungi ki khot ki verifi ba pin sumha ban kami pa ba akar po itrik ay ka jing kersan ka parada ya ka voice of the people party nginyo ay ka jing job ka badan burang sekarang subata ibi kadu sa bangan siong mo so bangan siong ini ialah persia ay ka bamsap ka bampong tingini di beliau ki ang pensisya bangin bamsap hendak ter tengah de pensisya de ngala berpensisya ka biasa ikut Islam Ibyo nga mga pensisyan, pani ka budget ka ditakan ka dekat no, isa pia pulut ka no, ka sano naka-account no, pani ka passbook hang no, pani ka account broker ka, lebih pani ka account broker ka la pensisya bamsap. Hindi. Di ka ba nga ngali hamran kalong kan ni. Bakini ki beliau ki bala job, kini ki beliau ki bala job ya kana ka MDC MLE, katulok MDC le katulok ka bari. Katulok MLE suang to saka arlak kana ka arlak tam dio. Terus kenapa aku akan buat sekali ya pingin dong soyong di Pakistan mo? Dayo atulah pemberiu arlak ane laila hakasan snem arlak laila hakasan snem toh hakasan snem telah apa yang dikelur dipisah dan lainnya kita kepisah hapan besakun hapan syongkali hapan bang hapan di hadiah peluk ya ini tehato ubriu ubayo tulak kata ula mo ya tu enga ulo pisan ang no banlet hiet jaga hasor sulam dakiklur bantau yen dakiklur nano kata kapisa kami dan semua ya tu ini ubata tapi yang beri lembab sa firma kata aku ki palari ngine sa dak mata bangi iyang persa ya kani ka kambam sa pampong ngin wara ya kasansa kadar ka bakut ka basuba ban inyo ya kalaway ka pernay ka patmay naga pentagari ka jat pedri jungi sa sempak kanong spong kasoyong konstituensi Hangno kublai si ajar kublai